Совершайте денежные переводы в Турцию прямо на карту, не выходя из дома, с помощью приложения DC Next. Dadosh! Египет байку горячий тур бромдас. Намери мана врызбе. Çıkami, kala taymi. Yigitbe, vay sonlar hafta gibi diyeyim. İmsol Dubai ve ne vereyim sana? Sonra o yanda ekü, vay be Turçi ve ne vereyim. Çıkışacağız. Sonra bu yaksol güzel oldu, Tayland ve ne vereyim. Zero Dadosh, hemin ayku. Jak barami Maldivyan nerevi? Sana, uğru yak bu, Maldiv ve ne vereyim ravane. Rahmat Dadosh. Lekin qiziq sana. Hayotimda yak bor o'yla shunday-ku. Men Amerika bilan nima berdim? Rost gufti Dadosh, jak bor aqli hayotim va Amerikaya bordim bakaram. Shu tamam. Ra. Bit, kim? Ma, mumkin mi diye kal? Ha, Zübab şuma mı? Bittirat. Şuna nazve. Ha, naz rahmat. Ma onu işte kaçtık ver. Ondan. Devam et. Diye. Şunu bu kartı mı korkunu mu mi? Ha? Peşime bu adam zevk mi yapıyor? Zev mi bir? Ha, maaş buram dast peşine değil mi? Ha, hamişim ham xeyma oş brot paydoştur bitan. Mana. Olik. Ha, bu 2000 so'm kapsikda. Ma şuna bu vay kompliment vardan bu. Kompliment. Ha? Marco Polo energetika mı? Ha, vay da Kuvvet vardan. ya. Kuvvet meşat. Şuna bu. Şuna monda meşi. Fikir monda meşat. Organizma Rahmat, tonda. Kuvvet. Malash xazit bit. Job. Vay. Yaktı. İltimosam mı şuna bu? Ha, geçmekle. Hani az benim maaş dağıttık Ha. 2000 so'm beni iloja shaymi kama kak bardosht etid kama kak baland etid bu ichime aku shuma buxgalter kamash dasti shuma ba khoyd maoshim mebadorid khoyd mefrorid ashmo ichine mebravat baroy man man guftam ona baroy xonamga malashmi ham bir iltimos yaktam tu kama kak bashti ashmo ichine mebravat ku تو برداشت دید مثلا همه رحمت میگه شما بگی خیرت می دیگه خام بودین و اولی که برداشت داد میگه میشد میگه ایلاجش باشه نه Aman zemi brava. ها شما چه میگه میشه Malash. ها شما چه یک تا نگه ریچ کنم تا هیچ نمیگه İyi, çıkı baroştu şu dost. Ana. Baka, meşat mi baroştu da digi? Kalpo mana bu. Digi dastam ne versa. Mana çıkı baroştu. Mana gidip test nefrod bu. Gidip. Evet. فقط همه خیلی استیواتزه میکنید ما شما برداشته دید که سر اولی که ملتر کنه میتید میفتم ما برداشته میتید خیر A baroştu ti koz. Baroştu da. خیلی رفتم اومدیم سونه وقتا که شد دیگه نمیرم گفتم ده Sevşi süpürdü. بیا چت Çıkı hava naza Dadosh. ها اینه بین افتوبرم دیگه بین چه Ege. زیرا Mananda şmova. Da novosti ma. новости چه новости Yakta ganda, yakta naza şay. ها گوچی Kadam şay. های گاندشه گوچی اول Gandaş en kartatonu gum kadam göğüt. کارتما گم کردی Ha. خای نازشه گوچی نباشد Nağzaş mededim hem xenaz. Yaktı sumuçki kojeni bana yoktam bu ene beni çıkıyor. Son yaktı. Telefonu na yoktam Dadosh. کارت گم کردی این چه یافته می Ha Dadosh. Dacan yaktı çizete gifte. Bu çizmeyi de kudut çizdi atma be. Tamam این منانده هم نوستی مای توه دیده یکتاش ناز یکتاش گنده کدام شگم Gandışı göğütçe. گنده شمین که تو کارتی منو گم کردی تو ناز شگم می امشب خونه بواد به نس میشی فهمدی می خونه را براکتین
زنک درست می از می کجا گشت تو؟ همه نظمه مگزین به پرومدم تو سه تا چیز گیرم گفته ها بینم سونکمانده کارتتون بودست کارتی ما؟ ها کارت شما اکنون دو سه تا انجام گیرم گفتاسیم با تیم بولی نومری کارتتون میدانم کودی کارتی منو میدانی می ها نه زنک نمیدانی میدانم داداش زنک نمیدانی بیا وای من نکن بیکار به میدانم نومری کارتتون 0133 0133 ها نمیدانی گفتم که زنک 45 67 کودی کارتم نمیدانی که میدانم میگی رحمت ده جانش یک ده شما الو وای کاله آدمم خیلی توپای میشد میای بفرمدم پولم ادام میکنه تا زنزانه آشنا من سه چیز دیگه میدونم تو ها میدونم حتی دختر که شناس شدگی من دیگونش که میبیاد از این بیاد شناس شده دوگانش هم خوشره ها هر دوش هم خوش شده اگر بینور باشد میگوییم که دخترها حضور موقت کاری ضرور ما برآمد میبخشتانه هفته سکی میبریم مالش می اگر خوشره باشد یکم تو رستوران به من رفته میشینیم ها رستوران چه هم میریم گانه دست پول گفته گیا لا وای شد با رستوران میرسم شد این من آمد السلام و علیکم دخترها السلام شما نازم دخترها اکن کدام رستوران میریم ها لبایش گویتا ما میبریم میبریم ها چونه ای وای ما به کاری ضرور ما برآمد گیتان سرچین رفتن دکارند با میبخشتانده سه گروه چی شد؟ کارو ما های گفتیم ما گفتگی ما کاده و ها زخمشا بینور بود و ها ریشه گفتن عقب خود красавчик ما Транспортная компания «Аманат Карго» доставит вашу посылку из Москвы во все регионы Таджикистана быстро и по самой низкой цене. Отправляйте ваши посылки, не выходя из дома. Вывоз груза бесплатный. Мой выбор – «Аманат Логистикс».